irabaye abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ubu ngubu bakaba bashyikirijwe ingabo z'u Rwanda RDF M23 cyangwa se M23 umutwe ugizwe n'abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo ubu ngubu bamaze gushyikiriza aba barwanyi rero Ferdinand abakubwira bamaze gushyikirizwa no kuvuga ko na Major General Gakwerere ndetse na Major Ndayambaje aba rero akaba ari abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bamaze gushyikirizwa inzego z'umutekano z'u Rwanda ingabo z'u Rwanda RDF ariko ntabwo ari wenyine ahubwo araza gutangwa ari kumwe n'abandi bagera kuri 12 nabo n'abarwanyi bo muri uyu mutwe wa FDLR Ferdinand. Yego umutwe wa 23 niwo wabazanye wabafatiye ku rugamba bamaze iminsi barwana n'ingabo za leta ya Kongo kuko ingabo za leta ya Kongo zifatanya n'umutwe wa FDLR n'ubundi. Murambajije yego umutwe wa 23 niwo wabazanye ubashyikiriza inzego z'umutekano z'u Rwanda ayo 23 yabafatiye ku rugamba ikomeje kurwanamo n'ingabo za leta ya Kongo kuko ingabo za leta ya Kongo zifatanya n'uwo mutwe n'ubundi. Nibyo nk'uko bivuze ntago ari ingabo za Kongo gusa ahubwo bari kumwe na none n'ingabo zari mu butumwa bwa Afrika y'Amajyepfo SADC bari kumwe na Wazalendo. Ibyo byose ni amakuru turimo duhabwa kano kanya abo rero nyuma yo gufata umujyi wa Goma bari muri bamwe mu bafatiwe ku rugamba. Murabizi igihe Goma yafatiwe mu mpera z'ukwezi gushize kuva umunsi rero niho bari ubu ngubu icyo nakubwira Ferdinand ni uko abanyamakuru bakirimo bakamera uyu general brigadier general wa FDLR ubu ngaho akaba amaze kwinjira ku butaka bw'u Rwanda mu kanya gato rero turaza guhabwa amakuru y'ibanze aho M23 iri buze kutubwira uburyo yafashwe noneho n'ingabo z'u Rwanda nazo zize kugaragaza ikigiye gukurikiraho noneho habeho ariko nko mu makuru y'ibanze nanone twabonye nuko muri aba barwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR bafashwe nuko bamwe muri bo bagize ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda bagomba gushyikirizwa inkiko ariko muri aba barwanyi nanone hakaba hari n'abandi bagomba kubazwa kugira uruhare mu bitero cyangwa se mu bisasu byaguye hano ku butaka bw'u Rwanda mu gihe Goma yafatwaga mu mpera z'ukwezi gushize abantu barapfa ibikorwa remezo birangirika inzu z'abaturage zirasenyuka abo nabo bagomba kubazwa inshingano z'ibyo bikorwa byahungabanije umutekano w'u Rwanda umutekano w'abanyarwanda noneho abandi bagiye mari abana badafite wenda ibyaha bakoze bazajyanwe imutobo bigishwe indangagaciro zo gukunda igihugu noneho nyuma bazasubizwe mu miryango yabo. Navuga ko niyo makuru none ahangaha arimo turibuze kubwirwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda kuko niyo twakuye ahangaha ubu mu kanya rero munyemereye ndabonana n'ubu ngubu hagiye gutangwa za interview mwandika noneho andi makuru tukaza kuyagarukaho n'aya ntanshi. Yego gato cyane abo uri kureba ni abagabo gusa cyangwa harimo n'abagore? Ni abagabo gusa harimo abakuze harimo n'abakiri bato bitandukanye na bya bindi bavuga ngo umutwe w'iterabwoba wa FDLR ntukibaho. Iyo ubirebye rero usanga harimo abakuze nk'uyu brigadier general Gakwerere ni umugabo ukuze bigaragara ko n'ubundi uyu mutwe wari ukiriho n'abana bose barimo munyemerero najya gufata interview ndabona zitangiye. Urakoze cyane Freddy Ruterana. Urakoze namwe. Turibuze kubigaruka mu makuru yacu ari imbere ahubwo umusaza makuru amazina witwa nde? Gakwerere ubuweho urahanga uvuye he wakoraga akazi ki watubwira ibyo wakoraga muri RDC? muri Kongo nabaga muri Kigali. Amaze igihe kingana iki?
yabaho n'abavuga muri Kongo. Hanyuma ubusanzwe mukomoka he mu Rwanda mu kindi gice? Nkomoka mu cy'u Rwanda mu cyahoze ari perefegitura ya Kigali ngari, komine Shyorongi, segiteri Kanyinya, ubu byabaye district ya Shyorongi, umurenge wa Kanyinya. Wafashwe ryari? Wafashwe gute? Nafashwe muri iyi minsi yatambutse hano kwiga neza. Byagenze gute? En français, s'il vous plaît, en français, question en français parce que hano rero yavugaga itangazamakuru ryamuhataga ibibazo nka generali wo muri FDR bamubaza wafashwe ute, wafatiwe hese, nta gisebo ufite kuba warahoze urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda none ukaba ufatiwe muri uru rugamba. Ibitangazamakuru byinshi birashaka kumubaza no kumuhata ibibazo, bashaka kumenya yafashwe ate.